Medasi pa na kugo ni dia makase NDC for no aye adwuma amu overpower yi ebe say be amu na mu abem nti all the resources at their disposal until they were able to use their resources very well and amotimenyo sem kunim di nti the mechanic say hey mo tinkwa and I am money adwuma. Where do you be? So, you have family. You may be a say, so where do you be back as a work on no crepa? None so that you will see preview. Abusia Sabre akotia by election na abanawiye ama NDC no eno ana wudi abato na course no emu enkunim ama NPP ni asumedun so edi mu enkugu Sabre de wasan akonichi awokwa akodi di juma na akotia by election no emu ensensem de eyese yompo ya akotiafo no akasa akire ni nti a NPP fo elusu abano NPP fo na akasa so e de wo nsem ebeto mo nte so kire se abato de bibia timisi okwa otimi di nkunim timi nkugu and akotia wakwa yenam se eye swing constituency enye party bia dia obia etimeje etisa wakọ na se NPP 4 na edi nkunima better luck next time edi ma NPP 4 na weni enchemu bia wo mo edi ba ye hwe ne course so NPP 4 na so assign efre IGP se ne course ma asofo azoka eba betrete na fenyo markings no eyade ya wo se wo mutena so kra na wo mo hwehwe se nkasa bredi nka ne mbete se wo mo achi sofo azoka na fe wo mo de na kwa kugina emra no se tumi ben ena wo so betimi aba na waba threaten minority leader ya owo parliament house na so say beti Sabre ye NPP 4 HSA wo monte hwe free IGP ho a eno no wo madi ne ho ya opa na busuya wenum nyina no akoso no ne enkududi enkugwo na nkasa fa ne ho ya wogina mu edema NPP amonyoko no aba bonten aba be kasa ne bisa say papa ye ma okafra ne enim senka akanse de wo kwa ka waboabo a wo say wo kwa kodi nkunim ye hwe adwuma a wo ye ne campaign a wo ye pa ensu oto na wonemu ewie ko na wonemu na ono mafo na kasa interviews ahodo yina no na wadwenkyira na wo kyanyina ne se o enku nim ne de eye NPP ene wo na ebedi na afa ba ne sen ene ekoto aba ne wie ya na odafo ma wo na ya Sabre de 54% ena wo candidate na se wo opponent no otimi edisan wo eno ena wo kire no kire se o eye abato na ekoye na no kwasam ne se NDC fo no wo mu ye adwuma pa ne ebema be ya no wo mu ye no nti so mu di nkunimu a na enkunim no esefata wo se wo mu edi na abusuya se kopemu ewo akwatia wa ne na ebi eka ene se nanka akwatiafo ne de anka amase ena wo mu pese wo mu de ne ba na komoto aba no ede mo ma NPP fo efa na so esansa internal politics na ekoso ewo NPP amanyoko nim na we ye Alan function we eye baomia dia we eye Brian dia na ekoso no eno nam so bi ene ma NPP fo amfa amase amba fi so mu susu se wo no support ke na kopra ko Japan so mu de amase eba na wo mokoto aba no na se amase ekodi nkunim dia automatically no kana compare ko Japan ene betimi edi nkunim e wo 31st general aba no mkwakoto no eno ka ho bi ene ma FP4 no amfa amase aba na se nkwa HSS logic no sebi eye nkwase asemfi se wo kokko a wo penyo betimi age tumi no ede ama enye ne we wa ha anase we wa ha ne obedi seat ne aka se we eye NPP4 seat eno na wo hwehwe it is NPP4 DH se we wa Ken Afenzi ye fa ne ma ene wo monne ya wo mko ya mkodi nkuku ne busu am ye nkotie se ne asumadu eche ensem ne ekwan yangugo ne fa so a eba ye wi a ya ba bedi eche nkomo tia ka che o se kose be ma nanu madura enyu no michidasi michawa tifu na madam Pacho Medini ye Solomon Asumedu Pacho yo kafra fachemi medasi michidasi pa madam asenze my friend yo we dey asa wa ma oba fi mu asemi ya se ni asia begina so atoto wanu mu na so kremo dark na wo se abanisa enya abanisa idie ye bedi nkomo we dey anya dia na wo hwe kwan ni na wo se wo bedi nkunim enti enra no wo mu wie ye no uje ni sei medasi pa na yawo ni se mko abato yoko contest na nyame yadum in fact obi akọ contest a onimse ne tibia weni wa ofelense onu na obi ni be kwa ma
na unfortunate ekoba ni say nti me fa ne say ye boy homodin ye de say ye and so they na kwama nti sa ne ye be kan ye do bibia obe tuma ya se bibia o sti ne me ye bibia do bibia se it's unfortunate the nanke ye na amba ni sana Pani kafra we dey say ade etin wo pa wo kasa no kra wo from I'm a brand council pa obre brother crowd see after na say ye be shisoni mai okay enra bibia ko na wiye no enim se afi na ade achi a mo hwehwe niama se ye mo behwese de na ede nkugu ni baaye nanso uka kan wadwene mu a se de wasi abre ne nto a mo boye mo panifo be kan ho a ni nyina echi mo di nkugu yi wo hwa de na di nkugu yi baaye me da se pa na nkugu ni de meka se NDC for no aye adwuma amo overpower yi ebe se be amuna mo abemu nti all the resources at their disposal until they were able to use their resources very well and amotimenyo sem kunimdi until the mechanic hey mo tinkwa and I am money aduma where do you say money ya family e aduma bia e say bia so where do you be ka say waka no kure pa nanso da chi wo besi prebi nyamene me na be hwe ye tia ye ndi ya wonti nyankopon ya domina tam no so na ye hwese open wo se ye be san kwa nyamene me na be hwe e bi eduwa na se esa party san yi mi se men kwa na se me wa wode na se me ko na dia. That is when I will be able to see say ani another big. Enti se see anko ye what next? Yeah, trouble bonus. Yeah, trouble bonus. I say some of us na your businesses are here 1 2 binti. Yeah, try do maso. Na hunde nyamedi bakudu. Ura wiye dasi ebiem kose enye ize se obekwa abato so obedi nkugu na so your first time ntini nyina aye why ura so etebusia ensamno na yakwakuti abano ne fa so ya odi nkugu ene ne ye wosusu se obeye ene se empo obesan ababiem se amanyoni aba bepre se yento ne so aba ne nyina ene yakwakuti edi abanaga na fo se NPP party no wo mo ma we enye suade enfama wo senya kotiafo ka se wo mo pe amase wo ma fa na man prime minister na wo mo beko no ne Ghana fo se wo mo epe no eno ena wo be make sure so mo kwato abafa masa nipa no na wo mo hu ne se eyetumi ena wo mo kope eye wo man Ghana no pese mo busu na ebom enye a party no ena wo mo esum no se mo kwako hu we e wa kwatiade a eno enya afutu enfama bi kwa se senya Ablekuma North ye koye abo NPP fo akwatia ha na no kwafo ye wo mo seat eno so mo koye no abo wo mo sa beta maleso kwa de wo ma twu e de afim tin Ghana fo se eba ne se ye kwa akoto aba na ye class captain kra NPP fo ncho ho ne nya ade a wo mo benya NDC fo no bo mo abro musu election bia ebeko so mo we ene adwencha Ghana fo de ba ya me so mi di bia beso ma metre se wo so obija wadwenche e wo comment section ho de ma me na fe we mi subscribe button ne so e too much gh ya kai sa wo de be no ebeka ho sa no upload ni to mpa wo first person ya wo sa ebidi kan ka bi all the social media platforms so ko wa e too much gh o subscribe no one like no wa share na wo nwa bi so enye bi ahwe dark gold enemy day nakra